elia kata kus male na kwastin go chakondi anler kichut kwarani Yesu Kristo elia kata kus inja kon gatik kamoy kon ka pol poy chana ben ko ban ben ngij kele sadan akona nywa ke ayo je go ko ni Yesu bakon ben ngij wala jen ko jaram la lokon renyi ne ke ko titi ke riel ke bariet pala pa jalar ban waka lesson to konten wale lesson ndi din anono ko la Tuesday ko na nywa ke jen ban method ban jelin tinana anono Tuesday ane riet pala lara ban wa lesson dan eliak tukaji gwadin chilo ko tes en ko da kam go tek eliak tukaji gwadin ko dia le de ko gwadin ko kam ko tek ko kam ko nyin ko dia den go neke ko kujamo chal kaji ko bu ko ben ngi gwadin ko kon tala ko long yinga tala mitaka ko tala mitaka de la na rechare ka duno gwadin tutukeriet ko ngane wala kala dijin relem ne ko to jegote gwadin lanyin ko lade ka biga taka man chwala jitame ko bu ko ben ngi tendial tun kuineke gwadin bu ko ben ngi ke elia ka takiji bos ka tame liang dialen biliang gwadin bijisken be kalep loken be kalep ko jenjinam la ko jagalin ka tok ko jamo chelo ko tes bos ko tame ko chodi chu ko madid enono elia ka ta ka kos en nyimoro ni nyatol kadet chiko de la yala ka go kon changa manyo ke ka kai loy kos enono kanere yabo yani ideal ten be walien ka ko nyala poskon ko da goro ba kon nge reinin tin jakti ka doben gore chima doben char kon lesson to kon ten wale Tuesday gorgo ba kon nge ye kos ka nge anchunga angulun nge anchunga jamo anono ko te ga men de nge chunga de benela de shene ka gak mi jojo gujie na moshi magwa anono te ga mi chala kon gwa me ka sabal schoolan aken kon wore bible te rien magwa mi chala ya wo chen mi tngani ti jek to ngwan ti chigo chen to kantin che bible nas le ngi bo eno te ga ngan chunga te chen mi changun gwa mene ka lesenan e wa te ga gad mi te ga runang diok chigo wo ala wo chigo gwa ngara kana man te man te gudde shere mena ko na le role mene enono minan kon gad gwa ngari man ga na kana wo ko be ga gad be kan ko gad te ga runang diok te gwa ngara nyaade ka gwan mi tod shu wut nyaade ben ma ka kor enono ke charo de ben per ko ga ka gat te ga mun gwa mi cha kula la ya wo ka cha de ga atiej eno again ka ga je lot en loro ka nuk re gwas mi chet keno chede me luego kon ko bana nya chungo kwas nga jagwa me chede manam angu beluok diona enono ko te ka tingwande de nya nga kon ko siang te karan dono tingnya mi langa chungo mi tok mi joju mi te ka mi gwa mi chiro de tok ka cha ban yar ka do mi chigwa chilo ran chede gwa de nga chungo na made ben bakon nan ka bible ko gor Yesu bakon ngi enono
Ka Matthew 21 verse 12 awaga 13. Waye shure ilwakos. Matthew 21 verse 12 awaga 13. Ka shu Yesu ware ilwakos. Chwe jukoga dial kana ne tin kok re ilwakot joirar. Chwe tarbeni jilwel yoni bup ameno kanni jukoga gwongni. Ka chwe ka jogi chaja gori luada baje choli luak pala. Ka shi yana jak ka luak mine. Chani janente. La gwadi chi Yesu chawara ilwa kwa ska Jerusalem. Chalwa kwa chawo jak alaw ajan gwadan kwa ka ngwak ten ko shika na gojo ajan gwada karaba na jak ten kan jujus enono ko kan gwang likienten ko kan nyin kien dial ten gor kan ka ko kan keten duno chikwani Yesu shariat nganya shajalat enono chawalo ada si aja ka luak mine aluak me aluak pala. Ego mungu wa mi chalat go an ka Sabbath school. Ya woga gwat ti Yesu lus konyos ka kwinganya chunga kana itin chilwa kot cheng alagwas kuele ko biga man joni kana gare yani kana itin chan kula macha ko jan ngorane ran ji dore tieng la ku je wo chawana ka mi chiro lot duno me si Yesu ben ngaje wone ne si mungo ko ku kan chabla lat ko bakula te gwa mi jaka na ngare ane kana man joni ko bukan ka kula macha kalwa kos kana letke tin chala e ba nyot e wa pelaka kos kanas ka pos ka woide ka dwer ajan duo alat ka lwa kos ka je awo ban ko dano palten ko de la kono pelika eno ba dwer kon ba ko woj ka gwalwak mite ko mi chi ngong ajan gwa de ndi kos ke di ring re nas ko de yo lwak chi ju shi kana ja ka lwak mo ko ka ngwak fe ka shi jan duo elat ka je te gro ni gwa mi cha lat ka ma ka John ka John shokarao ko roba korepten John shokarao bas wel ngwan John shokarao ba wel ngwan wo ba wel die Shunetin kwa kawok kene dit ke kukuri kie kunuri jak reilwakos katega neit lwalga yew nyura was ladin ka shu Yesu wat lat ke daf kadep wa shu Yesu shu wat shu lat kadep shu leidial joira reilwakos kene dit kawok ke Chua sarbeni neni tilwalga yo bup ka chua tarbeni kien bup chane nene te go lwako ya ne ngome dit ama wako waze dan anono mugi kone she turu mungwa o de lwako te ja ka lwak de ngak de ka kwaktin anono lwag Yesu na o alwade awode jaban palten chima awode ban ja ka lwak ko ngwana gwa mane te ko mugwa mi chi Yesu lat ka gwa ndo dien me chi ji parasis ko go ke no gon ken Yesu ka shang long e wa che shang long e che ye ya ko wo chara ni che ja ka gwa ka shang long alo wo chi kana je lo tal kerek ni min let kana re lo pa gwa me chi ko ni Yesu che ta ngab lo ko ngai je wo dwar ajana yer kon chulo de jagor
go barana ba jalo ka chang long be ja ka go e wa chu ye chu ka na go alo I ka na ja chang long I sha je tul kala kan ngwak bana kok rei luak wat chu ye chu ka tie a chuang no bra lan mo gwalat ki ba lan mi je ki ba lan mi je lat ka chang long ba tek de ken ki barana wa chu ka gwik ka ga ke chu ye chu ka ne la wo chi ga ke be na ji ka ngai wa chu ye chu lo de je ka bom lo ni kin ko ngai nyam honi chi ngai ni mo gwa chi ngai chu nga ko kon na go ye ko so ba kon ngai ka do ben de ngai ka kon chet ka min chi ye chu ngai ko che na go ba lo akos ba ja ka gwa ko ko du no ko ba ran ja ka gwa e wa chu ngai alo quicken melet ken anono e wa chu ye chu lo de jas ka bom lo ni ken e wa chu wu de mo chu ja ka gwa ye ja ka gwa go ko je lo ide e wa ye chu ju te ka je lo ai ka bom won ni ken ngai mi chuong ka kwin no ka e wa cha de ne ka ngai in cha lat ka kos re rai ko de wal ngai mi chuong ka no ala ye chu ja kon jo ge ala ngai nya mi chuong e wa jo no ko tin e no cher ka me la ngai nya ka pe ge wal e wa la nyu de no de ko logo ba kon pel ba kon pare ka man gor kon la te ka jas loai be kula gor kama kora re kana moka e wada kon no kreso da kon ne re nganya de kere ga e wa jo no koten go logo bana tere ngo kwenta logo bana tere dura goro kama kora ten duno ko bum was kon akona gujitu kon ko chwongo de kon tere ne moko ano duno kwani yeshu goro kama kora ka ware ngenya de mo e wa anokwas kada taidi michino ga ka kwika mejiak along michi jiak ngwane tinake jaka yar ya kon ti de ngoda ka ni chino kya ga ka jamo ka kwika mejiak mi jojo woni ne te mi jiak te re na akoda gor be wo no ajen nga yeshu nga mi tunuk tere de ajen nga ngor ko boko kon o nga mi de no ko tere dan mi chang te ga mi je mi chana nen do ko luang na ko kana gu je lawo e mi je ke kana gu je dong chirani chaka du no wa nuk wa lo mi je jan chala kon ka klesia chelo de test ka mi je du no tell lo de mi tedi ka mo go mi chi no kreso mi cha George la no ko ni men go ani jen du no mi chi mi je ke George e wa chelo de chatet ajen ngai ajen ngai anamo mugwi kone kan ji Pharisees no ke no bi chang longa cha de yar aken ka George entame loko no baran balele ba ja ka go ka chang long chukana no ko chelo dien che chatet ke ye no mu kwen kon ka mark shoko wal but wal jok mark shoko wal but wal jok
Mark yo well bath well yo. A waka well ngwan. Kashu na enunga titini. Go. Beka bentip. Kachwa ja ka yor. Kame chi ye chu na manen. Chwa kashu ka jugi. Ga titini baka. Chwara ka pen. Go post kwar. Kwas. Edung nene ti chet ka dole titini. Chana janene te. E wagwa de chi. Aga ja ka nu. Panjang ni. E wa shu ke na shu ken ke yor. Alo chicken ka larian mi jia. E wa shu ye shu ngay. Alo cha ga. Ko cha ga cha ka pin. Cha na ju xiang kwar kwas edung nene di chet ke. Ane de yo na ka ju kwar ye shu. Shu ne de ka ken. Ye shu ju lai de shu jia ka lang. Lo de nu cha ngay. Jugu. Aga titieni baka. Chwara ka pen. Alangan tinuk tere de. No. Ko malat ka mi shugwa. Bina jugu chi mangwa. E wa shu ye shu ngay. Ko ro bugat. Kana ben ngaj. E nga. Mugwi kon. Re ngwane di alti chat ke titi. Nye ka kon kata ande kon. Tere nye kerso. Te gang na ti nyingwan te kantin ko duk ti jia ket ka min chalat kon wan ka. Dono nyuak ka kon ore ngwane di alati ala ngain kwas. Jo nyuk de tin. Ko loka dwaran tere dan. Mija kon ena nyon kon ngak. Che me ji juice. Che lwa kot che kane ya. Ko ngain. Anuk de ka ke. Wa ju ko tora. Ora mo ne ka wat. No. Chi ju chi ka ga. Ka la ro de mo. Akene tele ka dwar. Ka me sha ba ran ja ka gwa ka chang long a. Chu ka ga. Ka chi ka lwak ja ka lwak ko ka. No. Ko dwar an tare dana. No ko ne mi ji. Cha mo gwa no ga. Ni ji ko ni je chu bare dan. Ba me je ka tino. Ba watch. Ando kare so a George Raidan ko da re nga nya me nyu ko nok da man tok te ga tini ti cha te gwa mene te bo go nyen kon ya wo kon de na rotit idi ko chana nga nya re nga bijak atin mi cha te kon e wa kon de ko ro dan ti idi ko chana ngany renga bijak ngany chunga ko ngany renga kana ngany chunga te ka dek awa ngumi tiak kalat kana mo ka de na ro gang idi karek amo mi chi bu joj kie awom intok Tindi se goro bana karom korodan brama roda wote awoda korodan tidi eno se kon ngai renga bijak chawa ngai chunga ngai nyandien jen chana nene tama chi ye chu kon ngai ko re ngai nya dan gor ko den nuk de jo alo lo kon mi jiaga shu bana nyere na ko chana nene te ala ngai mi jo ya lawo tele mu gwa mtetin ajen loko baran ja ka gwa ko chang long wa chi ga lo chi ga nya e ko ba mu gwa ba la ka chang long ka ku je mo kwar ma la kon ngi je ka do ben gore tele mi chi ko ni ye chu pal mu ka na kon ngi ke je ku je mo ando kare so a chang re dan re ka tilat kon re ngi nya dan Tengah ni, tengah tu je tu kan tentu ye dua rekenong, dulu. Aku tak luak ko ban rodan woi, rengai ni tu je. Bijoi ni ngai kersu, elok dua, kagoro luak ana, alo. Re kami jiang macam nen, ban na luak, ceng cengai ben.
ba jo ji no kerso e che ma ngai renga ku je mo akonyal aposkon angi kon ko do ben gore do ben ne chang ka kon che lo de che tes ke mini ni chan nang ti akoni yeshu akon poda ka ko re me no kwara mana le jek ka jo ga mi ka kwai lai kwas akonyal pod je ka gad kun ka shaw kun ka men kun ele abate ka kwas che lo de che tes bari pala me tot bala bu kwani yeshu ba kon bo sre ni ndan wa ko kon ya ele akta ka je kwa den che lo te ko che ko ngi jin ku je mo wa den te ke nyen ko jang ko changre da ko ba ko changala ne ku de wa den re nga nya da amana re ga da wa den ne ga la ne te ke nok ane nga nya la ne te ke nok ko long ne mi je wa den te nga ni te je tu man te kan ten nga ni nyire nga ni re nga wa den ko kamra re ke ti che ne ro delwang te no ko mi chang ro ti ji wa den dir ka we re te ka da ku je mo wa den ta le mi te ka re ku kan ten bi yer man ko wa den ba ko ja ko bi ko shobre lo ni ko bu ne kel ka ko ni ne kel ka ko tiang ne kel ka wa ne dia ne ten ko shuri ye shu ko me de amen amen